Hello, good afternoon. Amikhan yade SARAMATI, Mon SARAMATI goda aina yade amikhan notun bra pungshe amikhan latin. Aro ami yade kina ise aro kina ase experience or alok boy share koribo. Itura ami yade amikhan yade SARAMATI de amikhan notun aina ase. Mola teammate kan ina gorna amikhan notun aina pungshe. Mohan 20 of Jan 2022 are Pongro move kurna ase amikhan sob Pongro manu khan la ase Pongro de la ase aro tate bra aina amikhan yade best game de 20 de aina pungshe thana me pungsina tate bra thing bra ase best game de pungshe aro on 21st of Jan 2022 achi amikhan bra best game bra atbajira sur gurna move kurna ase amikhan 12:30 de yade SARAMATI the Mon SARAMATI top de pungshe yade man snowfall ase mano aibo glibi aibule bishi na para atharasta debra pe kuricha bishi ase hulibi amikhan la team do isor moromra amikhan yade notun aina pungchule parase isor ge bishi thone pa dese aro yade kinga aibo kinya kurese ami olov itu koi dule mona se inya amikhan yade snowfall pura dam de do aibule bishi danger ase kile mane rasta bishi bia ase aro rasta bi sob snow bra bom kurina thake itu bra aina yade rasta aibule bishi tuk pai ase nahile amikhan yade danger jaka bi ase itu bra bishi risk ase itu bra kun aile bishi hosher kurina aibi aro amikhan itu inya snowfall time de aibo bishugle amikhan 1 of January de aishugle bishi palase aro amikhan next season kitia aibo bishugle April May de aishugle amikhan bra yade rhododendron different types of different colors yade pai jabo sob color bishi phalwal sundur bra flower blooming kurado in the month of April and May de pai jabo itu time de aibo glibi April May de flower blooming saule aibi aro aibule pare aro kita view sabo bishe gule view to amikhan bra in one of October last November December inade IB ina shugle itu time de view bi pai jabo aro Chinwin River amikhan bra 180 degree in a round green amikhan bra Chinwin River bi pai jabo aro yate amikhan on the top itu Mon SARAMATI do Nagaland the highest mountain in Nagaland ase 3840 meter from the sea level itu bra amikhan yate aibo glibi bishi thanda ase aro bishi hosher guna aibule la ase aro kun khan aibule se first Pongro de aina case house pi ase aro tate bra amikhan yate Nagaland Baptist Church Council la NBCC la thana mere case house pi ase itu bra ku chanda nai khuma bole ki gurule aina fooding lodging so pai jabo itu bra aina tate bi rest kurin yate aibule bi pare ase itu bra amikhan yate Nagaland de do itu highest mountain in Nagaland ase amikhan naga manu la ase hulibi last but not least itu mountain do naga manu la ase hulibi itu amikhan Yimkhiung la mati de ase goina itu chanai de ase thank you